Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha ku bakunzi b'u Rwanda TV One. Tukuzoza twagira amahoro y'Imana nabane namwe. Muri aka kanya tujya kubagezaho amakuru y'imikino aturuka mu kipe by'umwihariko ya Rayon Sports. Rayon Sports muzi ko ari ikipe yasohokeye u Rwanda muri CAF Confederation Cup Nyafurika, aho ikipe ya Rayon Sports rwose bitabasha kugenda neza. Ikipe ya Rayon Sports rero yaje gukina n'ikipe ya Singida Black Stars ku itariki ya makumyabiri na kane z'ukwezi kwa cyenda 2025, aho yaje kwishurana n'ikipe ya Singida Black Stars, aho yari yaratsinze ikipe ya Rayon Sports ku mukino wa mbere igitego kimwe ku busa. Ku isaha rero ku itariki ya makumyabiri na karindwi z'ukwezi kwa cyenda 2025 ku isaha ya saa 12, umutoza wa Rayon Sports yaje gutoza ikipe ya Rayon Sports ayibwira yuko ari ngombwa kugira ngo ikipe ya Rayon Sports nayo ihishe ishema u Rwanda ndetse n'abanyarwanda. Ntabwo byaje kwigendekera neza ikipe ya Rayon Sports, ahubwo byaje kwanga kubera ikibazo cyo kutamenyera hari ikirere, nimba ariko twabibara ntawamenya ibyo ari byo. Ariko nk'uko mubizi, umutoza mu bya PFC bya Rayon Sports iri gukina na Singida mu kwishura umutoza yabajemo umuzamu Pavel Nzira, umukongomani wo munya Brazzaville, Congo Brazzaville, wari gukina yambaye nimero 30, Nshimimana Emmanuel wambaye nimero 5 nawe umwana wo mu Ruhango, Rushema Chris nawe yambaye nimero 20, umwana wihuye nawe, Yusudianye nawe yari yambaye Munyasenegal nimero 29, Prince Michel nimero 23 Murundi, Nyonzima Olivier Sef nimero 21, nawe ni umusore w'umunyarwanda, umusore uzi gushabira cyane, umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sports ndetse wakinira amakipe yombi ari APRFC ndetse na Rayon Sports. Akaba nawe yari mu kibuga hagati nimero 6, Richard Ndayishimiye nawe yari mu kibuga, ni umusore w'umurundi yambaye nimero 6, Bigirimana Abedi nawe ni umurundi yambaye nimero 10, akariho kwataka cyane hagati. Tony Kibanga umukinnyi rwose wa Rayon Sports rwose umunya Congo Kinshasa nimero 24 nawe akaba yari mu kibuga. Akaba umukinnyi Gloire Angonga Tombe ariwo wanatsinze igitego cya Rayon Sports kimwe rukumbi yambaye nimero 26 rwose, umusore waje kwigaragaza hagati mu kipe ya Rayon Sports ubwo Rayon Sports yakinaga n'ikipe ya Singida Black Stars. Abakinnyi bose ba Rayon Sports akaba ari abakinnyi bafite ubushake ndetse n'abafana ba Rayon Sports, abafana baritanze cyane aho bavuye i Kigali hirya no hino mu Rwanda bajya gufana ikipe ya Rayon Sports. Abafana ubarebye ku mutima wabo n'umutima wabo bari bafite icyizere yuko bagomba gutsinda ikipe ya Singida Black Stars, bayitsinda bayihanangiza ndetse bakayisezera ko uko bagiyumvishaga batsinzwe igitego kimwe gusa. Hanze mu Rwanda iwabo nabo babona ko ari ngombwa ko bagomba gutsinda ikipe ya Singida Black Stars iwayo, kandi kuko byarabahiriye mu gice cya mbere, aho ikipe ya Singida Black Stars ku munota wa 34 umukinnyi wa Rayon Sports yarangije kubona igitego cyayo, umutatu wa karindwi yamaze kubona igitego cyayo cya mbere, aho umukinnyi Ruwari Tambere yatsinze igitego cyakigejeje mu cyerekezo cya Rayon Sports. Abafana barishima, abakinnyi barishima bose kubera yuko bari bamaze kubona yuko bamaze kugira icyizere yuko ikipe yabo imaze gutsinda ikipe ya Singida Black Stars. Ariko ntabwo byaje kwihira, aho ku munota rwose wa 44 umukinnyi wa Singida Black Stars nawe yaje kwishura ikipe ya Diamond Idris, yaje kwishurira ikipe ya Rayon Sports biza kuba bisubiye irudubi. Uko umutoza nawe wa Singida Black Stars yatangiye mu kibuga, Amasio Obango wambaye 12, Sino Rodeaf yambaye 21, Nixon Clement nawe yambaye nimero 6, Halidi Agucho yambaye nimero 8, Halidi Abibu nawe yambaye nimero 4, akazamo Asom, akazamo Marufu Kok, Idris Diamond, akaza Iriso Lucia, Andre Antonia Tribiat nawe yari mu kibuga. Aba nibo umutoza wa Singida Black Stars nawe yabanje mu kibuga, ariko byaje kuba ngombwa yuko amakipe yombi aza kwisobanura bitewe nuko ikipe zombi zari zatangiye mu kibuga zose ari Singida Black Stars ishaka guhingira
igitego cyayo yatsindiye Kigali, ariko ibonye bihindutse Rayon Sports nayo yatsindiye igitego iwayo, nayo iza guhindura umukino. Nk'uko mubizi rero hagati yabyo y'amakipe yombi, hagati ya Singida Black Stars na Rayon Sports, ku munota hagati mu gice cya mbere shot on target Singida Black Stars yafite shot on target enye kuri imwe ya Rayon Sports. Amashoti yagiye hanze ku ruhande shot of target yari atatu ya Singida kuri imwe nanone ya Rayon Sports. Koroneri ya za Singida zari eshatu kuri imwe ya Rayon Sports. Amakosa ya Singida ifite amakosa 6 kuri ku 9 ya Rayon Sports mu gice cya mbere. Naho amakarita yari ifite Rayon Sports yari ifite kurarira yari ifite Singida yarariye rimwe, Sports irarira inshuro 5. Naho amakarita y'imihondo Singida ifite amakarita 2, Rayon Sports ifite ikarita imwe. Bishatse kuvuga ko ikipe ya Singida niyo yari gukora ibintu biteye ubwoba kurusha ikipe ya Rayon Sports. Ese Rayon Sports yagiye izira iki? Mutange subscribe ndetse na comment kugira ngo mutubwire icyatumye ikipe yacu ya Rayon Sports ibasha gutsindwa hagati yayo na Singida Black Stars. Nuko twabibabwiye rero mu gice cya mbere, igice cyarangiye ari igitego 1-1 hagati ya Singida Black Stars, aho umukinnyi wa Rayon Sports yaje gutsinda igitego ku munota 37. Gloire Ngango Tombe ariwe watsinze igitego cya Rayon Sports ku munota 37. Ku munota 84 Idriss Diamond nawe aza kwishura ikipe ya Rayon Sports. Ariko mu gice cya kabiri ibintu byaje guhinduka, aho ikipe ya Rayon Sports ya Singida Black Stars nabyo yaje guhindura ibintu. Ku munota 56 igice cya kabiri kimaze gutangira, umukinnyi bita Antonia Triblat nawe yaje gushyira mu gitego cya kabiri gishumangira intsinzi hagati yayo na Rayon Sports. Ikipe ya Rayon Sports iza gusezera kuri aggregate y'ibitego 3-1 yatsindiye muri Tanzania ikina na Singida Black Stars. Rero tukaba ati ikipe ya Rayon Sports ni ihangane ize ikorere mu gihugu imbere, turebe ko byazacamo Imana idufashije, nayo wenda byazagenda itsinda nayo amakipe uko ibishaka. Mudukorere subscribe, share ndetse na comment kugira ngo u Rwanda TV 1 ukomeze kwaguka. Turabakunda cyane, nyabuneka mudukorere share na comment. Sawa.